Okay. So نايلو معلتي تمرتنا clearly بزعبة price action يكون مالتي as important زونا ناي market concept بزح جزء نسمعينا market structure price action لا تبع بزح تي ناتو terminologies كسوا عن نسمعينا سلزي price action ويدماتي ناي market بعيننا رئينا تراح دايركشن ناتو انتاي قبر كم زلو تي برايس هلو واقعتات انتاي قبر كم زلو رئينا نماركت نباي ويدما نسيل كم زلو دايركشن نرئيلو تي برايس اكشنز بال ديتيلد اتنا مستي كاندلستيك اواهيدنا كن رئينا مالتي سو بغدا منت كن ردو زلنا بوينت ماركت بسلسته دايركشن سيزا خيل ويدما ناب سلسته فلوينا بفلاي نحنا تريدرز توم مزينا as a price action traders مزينا انريوم سلسته عينت ناي ماركت موفمنت يوم مالتي اتي قداماي موفمنت اتي بولش سنتيمنت ويدما بولش ماركت كخونن كله سالعي دما بيرش اتي سالساي دما رينج ماركت تبايلوم يسوعو مالتي حجي قدم زخونه نجر ماركت ندحر كابلو تبقيسو هايز فورمنا قبره زي دايركشن زي يخيد ندحر اللي خوينو نحنا ابزي زي ازي ماركت زي وناي فوركس كخون يخل ناي ستاك كخون يخل ولا ناي كريبتو whatever ازي عينت ناي ماركت موفمنت كرن كلنا انتاينا نبل ازي ماركت زي بولش ماركت يو ويدما ناي بولش اكايدا يزلو نبل مالتي بحفشو تي ماركت اب ناي باي كم زلو كنردا انا مالتي بنصارو دما ماركت لور لوز كاب هاي تبقيسون لو يخيد ندحرالي دما لور لوز فورمنا قبر يخيدالي دما ماركت نابناي بيريش كم زلو ويدما سيل اوف كم زلو نردا مالتي سلازي اتي قداماي كونسبت ناي برايس اكشن حدا برايس اكشن تريدر كردهم زلو ازيوم مالتي توم ناي ماركت موفمنت برايس بعيننا مسرعنايو كمتي برايس اكشن نبلو زلنا بعيننا برايس انت عينت اكشن يقبرالو هاير هايس دي فورمز قبر زلو كابز تحتي نتي نلعل دي ترندز قبر زلو ويدما نتحتي كنردا انا مالتي بدحري زمص دما اتي رينج ماركت ويدما اكوميليشن وي بزح مسوعيتات كنبلو نغينا ماركت اب رينج اتيلو ويدما اب كونسوليديشن على مالت كونسوليديشن مالت دما زخونه موفمنت زي بلو زخونه منقسقاس زي بلو ماركت كاب سابورت ناب ريزيستانس كاب سابورت ناب ريزيستانس ترا ناب حنت دايركشن كم زخيد نحرالي دما ماركت از رينجن ويدما كونسوليديتد ماركت إلنا نسوعو مالتي سلازي إذا عج انتاينا نبل زلنا برايس أكشن نبل سنحنا إذا دما برايس انتاي يقبر كم زلو برايس انتاي عينت أكايدا يخيد كم زلو كابزيوم سلست كريوم سنحنا نورمالي بعيننا بتي نورمال بعيننا شارت مسكفتنا طرح بخليلو كن ردوهم نخلينا مالتي سلازي نحنا as a traders دما نزي برايس اكشن ندحر كنردو اوكي إلنا ناي ماركت موفمنت كما يكون زلو ندحر كنردا كي إلنا every time market ابناي higher highs فورمنا قبرك خيدن كلو ابناي بولش سيناريو كمسن كلو نبايت راح نري دو اوبوزيت وي دما ابناي بيرش كون كلو ماركت دما سيل نبل مالتي سلازي ابزي مسلو ماركت دما وي اذا عينت فورميشن ابنري دما نماركت كساب بريك اوت زوص زخونه اكشن كي جبرنا ستريت اوي نصبيو مالتي حجتهم تيوريتيكالي سلسته ناي ماركت دايركشن وي دما ناي ماركت ببرايس اكشن وايز نريهم زلنا نزيوم يمسلو مالتي سلازي انت هنقبرنا براكتيكالي دما اب چارت مسينا از ماركت زي ابناي داون ترند አለው ወይንማ ابناي بيرش ماركت አለው እዚ ማርኬት እዚ ድማ ابناي بولش ماركت አለው እዚ ማርኬት እዚ ድማ ابناي رينج ወይንማ አኩሚሌሽን አለው ኢልና ነት ማርኬት እንድሕር መቃቂልናዮ ወይድማ ተረዲእናዮ ብድሕሪኡ ዝመጽእ እቲ ማርኬት ክሳብ ሪአክሽን ዝህበና ምስቲ ናይ ካንድል ስቲክ ቢሄቪየር ናቱ ኣወሃሂድና ኢና ባይ ኦሴል ንብል ማለት እዩ ስለዚ ፕራክቲካሊ ለትስ ጎ ናብ ቻርት okay so እዚ ናይ ፕራይስ አክሽን ድማ ከከም እቲ ናህና ትሬዲንግ ስታይል ወይ ድማ ትሬዲንግ ስትራቴጂ ክብል ከለኹ ወይ ድማ ስታይል ክብል ከለኹ ኣነ
swing trader دي ወይ intraday trader دي ወይ ድማ position trader دي ንዕኡ ክንፈልጥ ኣለና ሕጂ እዚ ኣብ ምንታይ እያ ትሕብረና ማለት እዩ ወይ ትሕግዘና ኣብ ናይ ታይም ፍሬም ሰሌክት ኣብ ምግባር ማለት እዩ ምክንያቱ ንኣብነት ኣነ ፖዚሽን ትሬደር እንድሕር ይብላ ኣለዮ ኮይነ ፖዚሽን ማለት ድማ ማርኬት ንነዊሕ ግዜ ፈንየ ዝገጥፎ ካብ ሰሙን ወርሒ ከምኡ እውን ክሳብ 3-4 ወርሒ ዝኣክል ንሓደ ማርኬት ፈንየ ዝገጥፎ እንድሕር ኮይነ ሕጂ እዚ ኣነ ፖዚሽን ትሬደር እየ ስለዚ ፖዚሽን ትሬደር እንድሕር ኮይነ ድማ ነቲ ማርኬት ብሃየር ታይም ፍሬም ካብ ወርሒ ክሳብ ዊክ ዘሎ ታይም ፍሬም ክርኢ ክግደድ እየ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ እዩ እታ ኮንሰፕት ግን it is all the same ኩላ ሓንቲ እያ ምክንያቱ ፕራይስ ኣክሽን ክንብል እንከለና ታይም ጥራሕ እያ ትፈልየና እምበር ኣብ ናይ ሰሙን ኣብ ናይ ወርሒ እንታይ ዓይነት ኣክሽን ይወስድ ኣሎ ማርኬት ምርዳእ ማለት እዩ ሶ ንሕጂ ንሕና ከም ኢንተርዴይ ትሬደርስ መጠን ከምኡውን just were like mixed ማለት sometimes swing trade ንገብር ንውሕድ መዓልታት ማለት ነው 3-4 ማርኬት ክንሕዝ ንኽእል ኢና እቲ ዝበዝሕ 90% ናና ግን ኢንተርዴይ ትሬደርስ ኢና ናይ መዓልታዊ ኣብ ሓደ ማርኬት ኣቲና እንወፅእ ስለዚ ስለዝኾነ ንሕጂ ከም መወከሲና ወይ ድማ ነዚ ኤዱኬሽናል ፐርፐዝ ናና ናይ 4 ታይም ፍሬም ጥራሕ ክንጥቀም ኢና ማለት እዩ ኦኬ ሶ straight away 4 hour time frame select ምስ ገበርና ሕጂ completely market ኣብቲ ቀዲምና ክንብሎ ፀናሕና lower lows form ይገብር ኣሎ ዶ ወይ ድማ higher highs form ይገብር ኣሎ ዶ ወይ ድማ market accumulate ኮይኑ ኣሎ ዶ ወይ ድማ ኣብ consolidation ኣትይሎ ዲ ምርኣይ የድልና ምክንያቱ እታ ቶፒክና ሃና እንታይ price action ናይ ዋጋ እንታይ action ይገብር ከም ዘሎ እቲ price ወይ ድማ ትህሉ ዋጋታት እንታይ ዓይነት action ይገብር ከም ዘሎ ምርዳእ እያ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚኣ ክንመፅእ ኢና ኦኬ ኣብዚኣ ምስ መፃና ሕጂ ካብዚኣ ጀሚርና ማለት እዩ ምክንያቱ እዚ ሕጂ ብጣዕሚ ዓብይ ታይም ፍሬም እዩ 4 hour ታይም ፍሬም ኢና ተጠቂምና ዘለና ኣብዚ ናይ 4 ሰዓት ታይም ፍሬም ስትሬት ኣዌይ ማርኬት እታ ካብ ሃይ ጀሚሩ ንዳውን ወይ ድማ ሎወር ሎውስ ነቲ ሎውዝ ነበረ ንዕኡ ብሬክ ገይሩ ሎወር ሎውስ ፎርም እናገበረ ይኸይድ ኣሎ ዶ የለን ማርኬት ንርዳእ ማለት እዩ ለዛ ኣብዚ ክርያ ንኽእል ስትሬት ኣዌይ ፕራይስ ምስ ጀመረ ዝኾነ ሃየር ሃይስ ኣይጀመረና ኣሎ ሕጂ እንታይ ንምባል እየ ዘምፅኦ ዘሎ what does the price doing ወይ ድማ ፕራይስ እንታይ እዩ ዝገብር ዘሎ ኣብዚ እንድሕር ኢልና ሕጂ ካብቲ ሃይ ዝነበረ ብድሕሪኡ ሎው ከምኡ እናበለ ድማ ሎወር ሎውስ ክሬት እናገበረ ይኸይድ ኣሎ ማለት እዩ as we can see ስለዚ እዚኣ ኮንሰፕት እዚኣ ምስ ረኣና ወይ እዚኣ ፕራይስ ኣክሽን እዚኣ ምስ ረኣና እንታይ ኢና ንብል ንነብስና እንታይ ንክንገብር ኢና ከነዳልዋ ዘለና ማርኬት is doing down trend ወይ ድማ እቲ ማርኬት ናህና ሴል ኦፍ ይኸውን ስለ ዘሎ ኣብ ናይ ቢሪሽ ኮንትሮል ስለ ዘሎ ማርኬት ንባይ ዘይኮነ ሴል ክንብል ኢና እንዳሎ ማለት እዩ እቲ ናይ ሴል ኣብ ከመይ ደረጃ ሴል ንኣቱ ከቀፅልና ክንመፆ ኢና ጥራሕቲ ሜን ኮንሰፕት ናይቲ ማርኬት ክንርድኦ ስለ ዝደለኹ ማለት እዩ ስለዚ ክሊርሊ እታ ፕራይስ ኣክሽን ትብል ዘላ ሕጂ ኣብዚኣ ሰናርዮ እዚኣ ተመሊሳትልና ኣላ ማለት እዩ again ኣብዚኣ ንምፃእ ኣንሳ ፕራይስ ካብዚኣ ምስ ተበገሰት ድማ ንራእያ ካብዚኣ እንድሕር ርኢናያ from December 2023 ማለት እዩ almost by now ናይ 4-5 ወርሒ ማለት እዩ straight away እዚኣ ማርኬት እዚኣ ሃንሳፕ higher highs form ክሬት ክትገብር ምስ ጀመረት ሕጂ ድማ ንራእያ what do we see straight away market is forming higher highs am I right ሕጂ ብዚ ኣብዚና ድማ ንሕና ማርኬት ናህና bullish control ከም ዘሎ ወይ ድማ ማርኬት is straight away ኣብ ናይ bullish trend ከም ዘሎ ሙሉእ ብሙሉእ እንርኢ ማለት እዩ can we see there is no doubt እዚ ማርኬት እዚ ኖርማሊ ብዓይንና ከፊትና ጥራሕ ወይ ብዓይንና በቲ ከምቲ ናህና ቶፒክ ዝብሎ ዘሎ ፕራይስ ኣክሽን ዋይስ ርኢና ጥራሕ ማርኬት ስትሬት ኣዌይ ኣብ ትረንድ ከም ዘሎ ብዘይ ዝኾነ ምቁራፅ ድማ ነዚ 4-5 ወርሒ ዋን ባይ ዋን ስቴፕ ባይ ስቴፕ ነቲ ቅድሚኡ ዝነበረ ፕሪቪየስ ዝነበረ ሃይስ ንዑ ብሬክ እናገበረ ፕሪቪየስ ዝነበረ ሃይ ብሬክ እናገበረ ፕሪቪየስ ዝነበረ ሃይ ብሬክ እናገበረ እዩ ኮንቲኒሽን ዝኸይድ ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ሰናርዮ እዚና ድማ ንሕና
as a price action traders ወይ ድማ naked traders መጠን እቲ ማርኬት እዚ clearly ናይ buy opportunity እንተዘይኮይኑ ናይ sell opportunity ኣብ ዝኾነ ግዜ print ከም ዘይገበረልና ክንርዳእ ንኽእል ማለት እዩ በዚ መሰረት ድማ US dollar is very very strong against Swiss franc for almost 6 months ኢልና conclusion ክንገብር ንኽእል ማለት እዩ ካልእ እዚኣታ ናይ bullish ክትከውን እንከላ ወይ ድማ ናይ buy ክትከውን እንከላ እዚኣ ድማ ታ ከምቲ ቀዲምና ዝረኣናያ ናይ sell market ወይ ድማ bearish market ማለት እዚኣ ድማ completely ናይ bear market ስለዚ ከምቲ ዝበልናዮ naked eyes ርኢና ጥራሕ ማርኬት bear market bull market ኢልና በዚ identify ጌርናዮ ኣለና ማለት እዩ እታ ሳልሰይቲ ማርኬት ኣብ ናይ accumulation phase ወይ ድማ ኣብ range ኣትሎ እንብሎ ድማ ክንሪኣ ኢና ማለት እዩ ሕጂ እንታይ ክንርዳእ ንኽእል ካብዚ as a price action traders መጠን እዚ ኩሉ ግዜ accumulation ማርኬት ኣብ accumulation ነዊሕ ግዜ ኣይገብርን እዩ ክንርዳእ ሕጂ ብዛና ዋላ ፕራክቲካል ኣብ ቻርትና ና ምስ መጻና ፕራይስ ንተወሰነ ግዜ ወይ ንተወሰነ መዓልታት ንተወሰነ ሰሙናት ዳኣዩ ናብ accumulation ወይ ድማ ኣብ range ኣትዩ ክጸንሕ ዝኽእል እምበር ክንድቲን ናይ bullish ዝኸዶ ወይ ድማ bearish ዝኸዶ ክንድኡ ዝኣክል ኣብ range ወይ ድማ ኣብ consolidation market ክጸንሕ ኣይክእልን ስለዚ እታ ሳልሰይቲ ሕጂ ራእይዋ ዋላ እውን clearly ንሕና bearish buy or sell ኢና ክንብል ንድሕር ማርኬት ኣብ ትረንድ ሊ ኮይኑ ንባይና ክንዳሎ ማርኬት ንድሕር bearish sell ኣሊ ኮይኑ ድማ sell ኢና ክንዳሎ ማለት እዩ at the same time ድማ ማርኬት ንድሕር sideways ይኸይዳ ኣሊ ኮይኑ ድማ ንማርኬት ክሳብ ዳይሬክሽን ዝህብ ንጽበ ሕጂ ንጽበየሉ መዓልታት very short ምዃኑ ክንርዳእ ንኽእል ኢና እስኩማታ ኮንሰፕት ፕራይስ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ሙቭመንት እዩ ዘሎ ኣይዘር ናይ bullish move እዩ ዘሎ ወይ ድማ ኣብ ናይ bearish move እዩ ዘሎ እታ ማርኬት accumulation ዝገብራ ወይ ድማ ኣብ range ዝጸንሓ ግዜ ኣዝያ ሓጻር ናይ ትራንዚሽን ናይ መሰጋገሪት ግዜ ንምንታይ ከም መሰጋገሪ ዝጥቀመላታ ናይ range እንተልና ሕጂ ኣይዘር continuation ወይ ድማ በቲ ሒዝዎ ዘሎ ዳይሬክሽን ንምኻድ ወይ ድማ clearly ዳይሬክሽን ናይ ምቕያር ማለት እዩ ዳይሬክሽን ምቕያር ማለት ሓደ ማርኬት as a price action ንባይ ምስ ከደ ስትሬት ኣወይ ብዘለዎ ንባይ ጥራሕ ንዝተናወሐ ግዜ ወይ ንዝተናወሐ እዋናት ስኺሉ ባይ ዝኸይድ ማርኬት የለን at certain point ኣብቲ ዝድለ ግዜን ዝድለ ዋጋን ምስ በፅሐ ማርኬት ሜከርስ ሽፍት ክገብር ከም ዝኽእል ፕራይስ ክንርዳእ ክንክእል ኣለና ማለት እዩ ስለዚ ሽፍት ቅድሚ ምግባሩ እዩ ሕጂ ኣብቲ ናይ accumulation ወይ ድማ ኣብቲ ናይ range ዝኣቱ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ንምባለት ዝነውሐ ግዜ ማርኬት ኣብ ናይ bearish ወይ ድማ bullish ናይ ምኻድ እዩ ዘሕልፎ እታ ናይ range ትኸውን ኣዝያ ውሕድያ ማለት ወይ ድማ ንእሽተይ ግዜ መቓንያ ከም ዝበልናዮ ካብ መዓልታት ናብ ሰሙናት ማለት እዩ ዳስ ዋይ ና ሕጂ ሓንሳብ ማርኬት ክፍት ምስ ኣበልናዮ ዝበዝሐ ግዜ bullish ወይ ድማ bearish ክኸይድ ጥራሕ ንሪኦ ማለት እዩ ብዓይንና ሕጂ እታ ናይ ማርኬት accumulation normally እንድሕር ዙም ኣውት ጌርናያ ክንሪኣ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ሕጂ ኣብዚ ንረኣያ ዙም ኣውት ምስ ገበርናያ እዚኣ እታ ናይ accumulation ወይ ድማ range ማርኬት ሕጂ ኣብዚ ክንረኽባ ንኽእል ኢና ፕራይስ ሕጂ እንታይ ኢና ኢልና ፀኒሕና range እንድሕር ይኸውን ኣሎ ማርኬት ወይ ድማ ማርኬት consolidation እንድሕር ንብል ኢልና price from support to resistance from resistance to support ንዝተናወሐ ግዜ ኣብ ኣዩ ክጻወት ዝጸንሕ ማለት እዩ ስለዚ let me put this one as a support resistance now at the same time if I put this one here this is my support level okay ሕጂ clearly ኣብዚ ክንሪኣ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ta range market ወይ ድማ sideways market can we see now very clearly እንታይ ኢልና ፀኒሕና price from support to resistance from resistance to support from resistance to support from support to resistance just ከምዚ ትፃወት why ከምዚ ትፃወት እንድሕር ኢልና ድማ price
نخلت نتبي وي برايس ريفرس نخجبر دايركشن نخير بولش كنيو سايكل معناته ماركت كل جزء as سايكل يزخي سلازي ناتو سايكل مسودة time and price أبتي زدليو جزين زدليو ناي واقع مخان المسبسحة market makers they will push the market down سلازي زي واقع زي ما either reverse نخد قبري accumulation تاعتو ويدما كمزي بريك جير بريز جير يعرف ودما بتزلو دايركشن نخقصلي مالتي سلازي زي accumulation نتاعنا نحنا we are out of the market. Don't take any trade when this market is in range market within 4-head time frame. But it depends but in trade to go لمالتي كن بحافشة إزنتاي زيد زهبنا حبريتا ويدما زنقرنا نتلي قينو price either بزلو بريك جيرو كغسليو ويدما اب ريفرس كغبري مالتي إليز حبرنا سلازن إحنا تن كلتا ناي ماركت دايركشن ويدما ناي ماركت فلو نساتن كلتي أتنين نعنا clearly direction ناز حبرانا so we are not taking any action when we see this market as a price action traders. Okay, so let me delete this one. هجين احنا كم price action traders number 1 ناي ماركت direction مفلات مالت ويدما توم سلست بحر ناي ماركت مردق كدلين ناي مالتي price long short ويدما range زين سلستين زين كابن وصع ولا حدا قال نريء نجر يبلنا مالتي دحريو لازم مسجبرنا we have to identify our area of value زي حجيتا قال it step 1 identify جرنا لنا step 2 دما we have to identify our area of value حجي area of value نبلو زلنا كل جزء price حدا نايزوخونه واقع سغيلي يكونن زخيد زقدل ويد ما سغيلي يكونن زوسخ حجتي fundamental side نقول له مالتي تي ناي نيوز aspect بمعلتو نقول صينا مالتي ويد ما كل جزء سلنزاربلو جن ابتي ناي price action technicals كنمت سنكلنا price كل جزء from demand supply ويد ما from supply to demand لنا بلاي زخيس لازم احنا دما as a traders as a price action traders it is our duty to identify نزيوم area تاتزيوم نخم فلتوم it is our duty مخنياتو حدا ماركت نحن باي خيدا اللي خوينو باي كنبل نحن خوينا أبينا باي كنبل that's the point أبينا باي كنبل okay أبينا خي تارجتنا كنقبر أبينا خي كنوتس زيوم نبلوم زلنا حج دحر identify مقبارنا نحنا نزي واغازي وينزي برايس زي باي نخنبلو إنا نقدد إز ماركت زي بوليش لزلو باي كنبلو إنا مسبلنا بدحريو أبي كباي نبلو that's the biggest question okay ماركت بوليش خيط كم زلو فريد كان لها أبي خطأتو أبي خا جوين كتقبل نزو ويف زي ماركت كل جزء كم معبلي ويف زي خيط يا نزو ويف زي أبي خا جوين تقبل that's the biggest question مالتي identify غير كان لها حدا بازل فتح كان لها بدحريو دما أبي إخا جوين كتقبل زي حجي نتي ناتكا area of value نبلو زلنا ويناتكا ناي suppliers in demand zones clearly identify مقبار ويدما مارك مقبار دما ناتكا سراح يخون مالتي بدحريو straight away ندحر قرب magnify كرنا متان clearly كتردنا مالتي أبزي كريانا خلينا كابزي جميرنا let's say as for the educational purpose حجي زي أنا bullish market كنحزينا مالتي so انتهي لنا صنحنا بتاع قدامي توبيكنا price أبرينج زاتو ويا accumulation زاتو نخلته منقدي لنا صنحنا تخلته منقدي دما وي direction نخير ويدما بزلو ونخلصلي لنا صنحنا مالتي اوكي وي direction نخير ويدما بزلو نخلصل
أبزي حجين راي all the ways market زمي سيلي خيد كنيو أبزي جمير مالتي all the way حسرها بالله نحن كابزغ نحوزه all the way for the short for sellers مش نيرو الجيجن up accumulation ويدما up range أتيو أبزيع higher time frames لزغنا 4 hour time frames لزغنا بزو إتي amount of pips أبزي نحرينا أوكي أبزيع حجين راي ماركا قبرها زيامو أوكي أبزيع راي سلازة accumulation أبزيع رخيبني على نارو أوكي دحرة accumulation حجي straight away price break يرلنا له انتهينا لنا price of accumulation زاتو either direction نمخياريو ويدما بزلو ونمخلص عليه لنا صنحنا سلازة زي حانت كابتن direction نمخيار market of accumulation ويدما of range زاتو ولا market يامانتيو دحريو دما جنحنا as a trader سنتايل لابتا قديمنا price زي area زكا أتون كله وينزي print قبرن كله we do nothing سخونة action أي كنوسدنينا معناته إزي ناي مغيره ويدما ناي كم زبلنا وي direction ناي مغير ويدما بزلو ناي مغتصال decisions قبرو اللي area مالك سلزي إزي decision قلنا سلزي توسده equal volume of buyers and sellers سلزلو أبزي سخونة action موساد ويجوين مقبارنا على أجد سنة مالك بدحريو straight away بزنري لنا price نحنا عجي حاسة ماركت expand مسكونة يكوننا أتو معناتو تي expansion تي جنزة print تقبرولي ويدما تي profit تقبرولو يمبر أو join تقبرولو أيكونن نحنا تاناي expansion phase كجمرن كلا كابرن جوزا this is our buy area سلزي دما تينا هنا area of value ويدما demand and supply area mark مقبار زدلنا مانجي بدحريو price once نزي نحنا area of value ويدم نزنا هنا resistance break مسكبرة this is our entry point سلزي السيلز نبرة completely وديله market دما straight away أبناي bullish كنتات كم زاتوه يرئينا له مالتي حجي حادثة مارك مسقبرنا يرايو ولاهم بدحريو دحرنا ويح قزي برايس لكعنا مستمل سيه we are looking for the buys only again if you miss this entry you have to see the next area of value this is your next area of value okay شعو price أبزي أتغلغا ويبزي أتغلغا زي تارجت كامالتي بدحري دما برايس نزيناتك حجي أبزي كنتو زلنا حانسا برايس نزي higher highs كم تازبلنا يا higher highs كريت كقبر مسجمري we are looking only buys زغونا كنتات there is no more sales we are looking only the buys as a price action جيتا توبيكنا price action price دما انتاي قبرانو price higher highs create يقبران price ناي bullish من قدي حيزو كم زلون رئلنا سلزي اندحر ابزي كونتات زي ناي sell direction كنحز جميرنا that's opposite of the wave نخيدالنا مالتي لوز ناي مقبار تقولو زلع علي يخون مالت سلزي دحري دما إذا ماركت زحاد سابنتنات كا structure break جيرل كالو continuation نلع علي ناي مخات تقولو سلزلو this area is your bullish area دحري دما جيتا ناتكا area of value mark مقبار أزيا معرخ ندي أقداسي مخارا again and again أبزيك الرئة نقرينا دحري دما price straight away ناي bullish market يبنا اللبزي break جيرلنا مالتيو this is your entry again this is your entry area again and again this market is moving all the way up دحريون أبزن رايح can we see this one straight away after this break all the way going up again if we come now جدمان دحريناو price أبناي range ويدما أبناي accumulation دما straight away
أبزاعت ياترنا الله مالك حجتا overall ناي price action concept when the market break your higher high create كجبر كجمر نقوله after you break off your resistance after break off your supply area that's how you will get the big moves target ናትካ ድማ ኩሉ ግዜ እቲ previous ዝነበረ highs ክኸውን ይኽእል ማለት እዩ ንኣብነት ኣብዚ እንድሕር ባይልካ ቀዳማይ ታርጌትካ እዚ ኤሪያ እዚ ቲፒኻ ክትገብር ኢኻ ማለት እዩ ኣብዚ ባይ እንድሕር ኢልካ እዚ ኔክስት ዘሎ ታርጌትካ እናኾነ ከምኡ እናበልካ ድማ higher highs እና ክሬት እናገበረ ይኸይድ ኣሎ ማለት እዩ ንሕጂ still market there is nothing ዝኾነ sign ናይ short ወይ ድማ ናይ ሴል ዝኾነ ዳይሬክሽን ክሬት ኣይገበረናን ዘሎ ምክንያቱ ማርኬት is moving higher highs እናገበረ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ሕጂ እንታይ ኢልና ፀኒሕና ሓንሳብ ኣብ ኣኩሚሌሽን ማርኬት ምስ ኣተወ ንክልተ ፖይንትስ ወይ ንምቕፃል ወይ ድማ ሪቨርስ ናይ ምግባር ናይ ማርኬት እዩ ኣብ ኣኩሚሌሽን ወይ ድማ ኣብ ሬንጅ ዝኣቱ ኢልና ፀኒሕና ማለት እዩ ሕጂ ድማ if we see this market okay if we see this market let me magnify it. If we see this market unless the price ካብዚ accumulation ወፂኡ lower lows create ክገብር ክሳብ ዘይጀመረ still market is in the buy scenario so if anyone says now sell USDCHF yeah you can't sell USDCHF right now the reason why we are price action traders ብናይ price action መንገዲ ድማ እዚ ማርኬት እዚ still hold ገይርዎ ዘሎ action ወይ ድማ structure print ዝገብረልና ዘሎ ንሪኦ ኣለና there is potential እዚ ማርኬት እዚ ብዘለዎ ናይ ምቕፃል ተኽእሎ ስለዚ ኢና ድማ ኣብቲ ዳይሬክሽን ናይቲ ማርኬት ጥራሕ ክንኣቱ ስለ ዘለና we have to wait for long position only ማለት እዩ but short position ድሕሪ ክንኣቱ ኮይና ድማ the opposite way market lower lows create ክገብረልና ክጅምር ኣለዎ ካብዚ accumulation ወይ ድማ ካብዚ ናይ consolidation structure ወፂኡ ማለት እዩ ስለዚ እዚኣታ ናይ long and short ናይ market price action ማለት እዩ እዚኦም ሕጂ በይኖም ኣይኮኑን ምስ ናይ price action ክንብል እንከለና market structure plus candlestick ኢና ክንወሃሃድ ዘለና ሕጂ the reason ንምንታይ ይብላ ኣለኹ price ድማ exactly higher highs form እናገበረ ክኸይድ እንከሎ እንታይ ዓይነት candles print ይገብር ኣለኻ very very important እዩ ማለት እዩ rejection candles ድዩ print ዝገብር ዘሎ ወይ ድማ momentum candles ድዩ ዝህበና ዘሎ ወይ ድማ bearish candles ድዩ ዝህበና ዘሎ ምርዳእ ከድልየና ማለት እዩ ሕጂ ማናቱ ኖርማል ብዓይንና ርኢና ነቲ ማርኬት ክሊር ስእሊ ንክንወስድ ይሕግዘና ማለት እዩ who control the market who drive the market ናይዚ ማርኬት ናይዚያ USDCHF ዘላስ መፍትሕ ምስ መን እያ ዘላ ምስ ባየርስ ምስ ሴለርስ ምክንያቱ ኩሉ ግዜ ማርኬት ዝለዓለ ቮሊዩም ዘለዎ እዩ ነቲ ማርኬት ዘንቀሳቅሶ ሴለርስ ሕጂ ኣብዚ እንድሕር ርኢናዮም less volume ስለ ዘሎ ናይ ሴለርስ high volume ናይ ባየርስ ስለ ዘሎ እቲ ማርኬት ንቡሊሽ ዝኸይድ ዘሎ the opposite ወይ ድማ ሴለርስ ኮንትሮል ክገብርዎም ከለዉ ኣዝዩ ብዙሕ ናይ ሴለርስ volume ወይ ድማ ናይ ሴለርስ lot size ስለ ዘሎ እቲ ማርኬት all the way down ዝወስዶ ማለት እዩ ሕጂ ሓንቲ ካንድል ፕሪንት ክትከውን እንከላ ድማ ብመንፅር lot size ያ ፕሪንት ትኸውን ተረዲእኩምኒ ንኣብነት እዚኣ ካንድል እዚኣ እንድሕር ፕሪንት ትኸውን ኣለያ ኮይና ኦኬ let's say እዚኣ ካንድል እዚኣ እንድሕር ፕሪንት ትኸውን ኣለያ ኮይና ብናይ ሴለርስ ኤንድ ባየርስ ቮሊዩም ወይ ድማ lot size ያ መፅያ ዘላ ማለት እዩ ስለዚ ሴለርስ ሉዝ ስለ ዝገበሩ ብዙሓት ሴለርስ ካብ ማርኬት ስለ ዝወፁ ኣብዚኣ ካንድል እዚኣ ማለት እዩ ንኣብነት እዚኣ ፕሪንት እንድሕር ክትከውን ኮይናስ ሴለርስ all the way ፑሽ ገይሮሞ ነይሮም ክሳብ ኣብዚ ኤርያ እዚ ግን
ብዙሕ ናይ ባየርስ ቮሊዩም ስለ ዝመፀ እዩ ነዚ ማርኬት እዚ ፑሽ ገይሩ ፕሪንት ገይርዋ ዘሎ ሕጂ ንምንታይ ንምባሌ ሓንቲ ካንድል ፕሪንት ኣውት ክትከውን እንከላ ወይ ክትስራሕ ክትምስራሕ እንከላ ብናይ ሴለርስ ኢን ባየርስ ቮሊዩም ስለ ትስራሕ ነዚኦም ምስቲ ፕራይስ ኣክሽን ምውሃድ ድማ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ማለት እዩ ምክንያቱ ሓንቲ ካንድል ፕሪንት ክትገብር እንከላ ናታ ላንጉጅ እያ ትነግረና ዘላ እቲ ላንጉጅ ድማ እንታይ እዩ who control the market who drive the market ስለዚ ኣብቲ ንሕና ባይ ኦር ሴል እንብለሉ ወይ ድማ ምስቲ ኤሪያ ኦፍ ቫልዩ ኢልና ተዛሪብናሉ ዝፀናሕና ንሱ ከነዋህዶም ከለና ድማ እዚኦም ካንድልስ እዚኦም ዓብይ ተራ ኣለዎም ኣብ ናህና ዲሲሽን ማለት እዩ ናህና ዲሲሽን ንኣብነት እዚ ማርኬት እዚ ፕሪንት እንድሕር ኮይኑ እዚኣ ካንድል እዚኣ ፕሪንት እንድሕር ኮይና እንታይ ትነግረና ኣሎ ባየርስ ኣግረሲቭሊ ኣብ ውሽጢ 4 ሰዓት ምክንያቱ ናይ 4 ሰዓት ታይም ፍሬም እዚ within this 4 hour a lot of buyers ነዚ ማርኬት እዚ ጆይን ይገብርዎ ከም ዘሎ እዩ ዝነግረና ዘሎ within this 4 hour a lot of buyers they join USDCHF battle okay ሕጂ እዚ ዓይነት ናይ ካንድል ፎርሜሽን እናቆመ እንከሎ ንስኻ እንድሕር ሴል ትብላ ኣለኻ ኮንካ there is risk ሉዝ ናይ ምግባር ተኽእሎኻ ዝለዓለ ይኸውን ዋይ እንተልና ሕጂ ንክልቲኦም እንድሕር ከነዋሃዶም ጀሚርና ናምበር 1 ፕራይስ from low high higher highs ፎርም እናገበረ ይኸይድ ኣሎ can we see okay number 2 this big momentum candle ድማ ፎርም ኮይኑ ኣሎ ማለት ስለዚ እዚ ፎርም ክገብር ክጅምር እንከሎ ድማ ንዓና ሓደ ሳይን ፕራይስ ባየርስ ይቋፀርዎ ከም ዘለው ዘርኢ ማለት እዩ so far ናይ USDCHF ዝኾነ ናይ weakness ወይ ድማ ናይ ሪቨርሳል ዝረአናሉ ነገር የብልና market is moving up at the same time look these candles how aggressive buyers control the market look these candles how sellers they try themselves as much as they can but they lose the battle finally buyers they caught the market so far ማለት እዩ ሕጂ ከምቲ ቀዲምና ዝበልና ማለት እዩ if someone sell USDCHF right now እንተኢልና we have to see price lower lows ፎርም ክገብር ክጅምረልና ኣለዎ እንድሕር ንሴል ክንኣቱ ኮይና ማለት እዩ ምክንያቱ opposite of the wave መታን ኣብ ማርኬት ከይንኣቱ straight away normally ብዓይንና ርኢና ጥራሕ ማርኬት ስትራክቸር ርኢና ኣለና ብድሕሪኡ ድማ ካንድልስቲክ ቢሄቪየር ርኢና ኣለና እቲ ዓይነት ካንድል ፎርም ይኸውን ኣሎ ሪስክ ማኔጅመንት ናህና ጌርና ስትሬት ኣዌይ ምስቲ ፍሎው ምኻድ ጥራሕ እዩ ዘድልየና ማለት እዩ is it 100% accurate no way 100% ዝበሃል ነገር የለን overall እቲ ኮንሰፕት ግን ምስቲ ፍሎው ናይቲ ማርኬት እንድሕር ትኸይድ ኣለካ ኮንካ ናይ ምዕዋት ተኽእሎኻ ዝለዓለ ይኸውን ማለት እዩ let's say 6 ዋላ ብናምበር ኣይንፀዋዕዮ ብሓፈሻ ግን ምስቲ ናይቲ ማርኬት ዳይሬክሽን ብምኻድካ ናይ ምዕዋት ተኽእሎኻ ፕሮባቢሊቲ ድማ ዝለዓለ ይኸውን ማለት እዩ ሕጂ እታ ኦቨርኦል ከም መሓላልፋ ዘልየ ዘለኹ መፅኢልና as a price action traders እንታይ ዓይነት ማርኬት ስትራክቸር ወይ ድማ ማርኬት ፎርሜሽን ቆይሙሎ ንርኢ ማለት እዩ ንባይ እንድሕር ኮይኑ ኦኬ this market forms this form ጌራት ለያላ so I am going to buy ኣበይ ስቶፕ ሎስ ናተይ ገብረ ኣበይ ታርጌት ናተይ ገብረ ጌርና ድማ ስትሬት ኣዌይ ናብ ናይ ቡሊሽ ወይ ቢሪሽ ኣክሽን ንወስድ ማለት እዩ ስለዚ ኦቨርኦል ዚያታ ናይ ማርኬት ናይ ፕራይስ ኣክሽን ዋይስ ስለምክታልኩም ብጣዕሚ መስግን ቀፂልና ሕቶኹም ክንኣቱ ማለት እዩ thank you so much okay